Najljepša si djevče. Nisam da sebi. Moj babo reći možeš se osvećiti. Moje babo spreman ako treba prodati i dolove i volove samo da bi ti bila moja. Samo se ti smij, samo da se uskoro u mojim rukama smijala. Jeli, da ti udati da... Pa eto, ja ti, nisam ukremali. Čer zaugaju, a ja sjeralo želim. Oni se hoće, a mi dobro hoće. Samo da upitam te, a i sana kaže. Sada! Evo došli su prosti da prosti. Hoće ti se udati? Pa ako vi date, ja hoću. Boga mi ja ne dam. Boga me ja ne branim. Ako je momak lijep, haran, koče, solidan i kluba. Pa kad smo se dogovorili, evo je ova dan. Šta je sljedeće po slovom? Kako sam tu spremio? Ja primiš i primam i od ovog trenutka u smislu šarijatskih propisa gdje smatram za tvoju zakonitu suprugu. Ovu svoju izjavu i pristanak očitujem pri punoj svijesti po svojoj slobodnoj volji i slobodnom izboru. Molim vas da ponavljam. Ja primiš i primam i od ovog trenutka ga priznajem za svoga zakonitog muža. Ovu svoju izjavu i pristanak očitujem pri punoj svijesti po svojoj slobodnoj volji i slobodnom izboru. Svjedoci, da li ste ovo čuli? Ja ovaj brak proglašavam sklopljenim
i čestitam na Nesu. Evo, gospođo,